Kajing pule naga gospel Lukas kalanong kabasan kadakot iway hadok katway. Ha kata kapor, kadba kipat ba kilayatur siyaw jiso ban sngap yakakte nublay, upat ulayang harot kapong Genesaret. Bat ulayo artali kiling harot kapong. Hanray kinang tong dok ha kilahir no naki bat kiyasay yala kijar. Anda ulakiw hakaway na kita kiling, kabaday ka jang o Simon, ulapa ya o banyet kampaji narengkaw. Te ula siyang bat ulahikay ya upay ba na katakaling. Anda ula dapkren, ula ong ha o Simon. Kawa ya kaling siya bakham jeliw, bato peno ya lakijar, bangat kidok ha. O Simon ula jubak, ko nang hikay, ngila Tracy tambaro simet, pat ngim siyam ngat ay. Hanray na marga ktiyan jang me, ngan peno ya kijar. Kila peno ya kijar, bat kila ngat shistay ba kidok ha, bat na marba kijar jang ki kila jamkat, kila kawat ya kipara nong tong dok ha, kiba hakaway pat kaling panwan yarap yaki. Kila wan bat kila pendap ya kiling baro ar, hado ba kila sedang bangam. Haba usiman Petrus ulayo yakata, uladem krup hakika siw jang jiso uang. Kino na nga, namar nga langunang pop ko try. Namar ulalangok ngany, bat baro kita kibaya don lang bat o, yakajing bon kidok ka bakilangat. Kalalangkum joro, bat u Jacob, bat u Yohanes, kikono Zebedi, kipara nong tong dok ka jang Simon. Te ujisu ula ang ha Simon, wat siap tiang, na do menta, kenu sa tong ya kibriw, bat haba kila ring yala kiling syarengkew, kila no lot ya ki baro, bat kila bot ya u. Ka gospel utray.